Kitudar-oğlu, Mari Hanım, Sapunci, Ugrin Efendi, Şmarkan, Silvesunur, Zuypaşa, Рачкур, Албенджи, Сакъс. Драматичната сага Сакъс уверено върви към финала на своя първи сезон, но ще успеят ли лошите да вземат надмощие и да се докопат до Сакъса? Мегазвездата Шмаркан е вече в комбина с братовчеда на дявола Силвесонур, а коварната Албенджи е брутално разкрита от сестра си Сапунджи и до столетния Зуйпаша. Но предстоят още битки и една от тях е за крехката, влюбена и романтична Мари Ханъм. Кой ще се докопа до нея и нейната всъщност? Един въпрос с много анадолски неизвестни, но така е в Сакъс. Знаеш ли колко отдавна за тебе мечтая? Знаеш ли как те обичам и как те желая? Ти се събуди до мен, ти се събуди до мен. Gönsurat, yok pişleme hanım. Silvesonur, sefteti figüs. Шмаркан лав секрет. О, Шмаркан, юда пезевенк. Курнас yok. Gültrendafil? Gültrendafil. Bonbon topuz kakaolar. Aslı budil küftalar. Oh. Откъв зор бе, canım? Zor zaman be canım. İbalbuk şerbet. Ancak ibalbuk şerbet. Koca zor. Mari Hanım sekiş. Sakın. Fayda yok. Sakın be canım. Raçkur pişligar. Sekiş veriş. Sakız. Araçkur pişlegar. Hemen önünü pişlegar. Yok taşak. Yok taşak. Yok taşak. Ama çok guram zor. Mari Hanım yok dersene. Susma. Susma. Ay susma. Şerefi. Vay. Ham vay. Vay rezil. Vay katil. Vay. Raçkur serbest. Alak Raçkur. Yok kusur. Raçkur Mari Hanım hepten baş güzel. Aslan. Yok göm surat. Yok surat. Haydi. Yürüyüşme diyorsan küçük. Eyvallah. Dur. Reçkur. Kara küçük.